yenti ama ne yiri kura no Papa Christine Fancha but also meka Pastor Love na dwen se wo hie young girls ne yire no boy nyuma wo hie girls no na ohun se ne yire no Christian Love no enya ne class biem it was a different person na opekwan bi so agya wo ba no ntimi na Pastor Love ya akọbọ mema 4 pa na ono ye na dwen se okokuma ase na mema 4 ni nyina ne yire no oba pa Christian friend Christian Love ebe dae ebo mu yi ring free oba ne nsa we allegation kasi also me boy to come out. I am ready to give my evidences to this man. Me knew the see no. Ah, yeah, TSA Christiana Love and she has some question which any couldn't share. Reverend Bob for me can say we actually Pastor Love, I call we didn't come over recording in the house. Was say we will say. Yen die me mount, na beba ye twitwa me send ntwinam. Kwakubafo. Me, I am very powerful than you, but you don't know. We need see. I am a master in it. What can I say? Who Reverend for Kumase? Now me ya sorry more sophobia your friend says Sahene. Now about light FMI. Ye preaching we answer na wo for waba. I know you. Media the major prophet Kumchacha. Uni bibi ene TV bebre aba social media bebre ena aba na me prophet Kumchacha de bebie no no mo amehwe say too much GH say too much GH no bomoden ne hwe na wo hwe a wo benya ne mapa e wo ho sesan wo YouTube no ba bi a wo ne nam bia pie firi ho won say ne ko bi kura asese ne din won say friend tilapia wo chema ya asese ne din friend security officer fitani asese ne din and your friend say mechanic. Zana prophet Kumchacha, my sister me YouTube no. Baby I should be I'm a change your floor and I'm about too much GH. Shit na prophet Kumchacha me so me share. Mamemra we so kwamra afi osofo ben na wo san ni nya encounter biom asofo no we kura de no me ni nya encounter bebre sa na we no I say what the asine ni so say wonya me ene ya obekume eye osofo bi efe no wona say o osofo me de me mu ni so osofo sa brante no me mu ni so o osofo kete ye fre no edin no mebo but me onye sofo mam ye fre no Pastor Love. Pastor Love now I'm sure say how be hu no about Pastor Love enye mami bia na oto nwom no Christiana Love Christian Love and their friend Obapa Christina Nikunu the former husband sans of we na nkasa minima ono nam na ono bo ne ho safo hin so sofo but onye sofo ayagu papa no tu me so sasa minima de kodi a wo hwehwe o me ho ono na nam na obo ne ho so sofo mimi hu asori kura wate da hwe sans of we Pastor Love the year 2013 or treat or me so what our Makati Hill or Suffolk Palmer yes I was Suffolk be a friend is or Suffolk Palmer a fee or brand way and adoring and a prophet Benyok ebaye a bruka baye or Suffolk Jeremiah or Pukas ebaye Billy akwesi sapon obaye or Suffolk a can say a general dako obaye computer man ebaye yeah oh yes nipa dosun a map. A map in America. A map because you go baby. No be drew suffer no adoring us no. Na a branch away first or tough fridge. I want another MC. Whom be pen or Danny microphone, mammy. Some na me near Brooklyn a year, man, a Brooklyn so a friend maybe so a bonum or boy again a bonum be. When you me one about time was I knew be and yes, I get a boy. It me the kind frere a Brooklyn. Mama yedi nyumni shewni ye frɛ buku na betina ase ɛna me frɛ Benyok frɛ Jeremiah Pastor Love say won tia ase sade na mamfa na yire nyum an hyew na mani kan frɛ na manamba ɛno ane ntokwa no wona me ko ye sɛ papa ne program no
Emowi o twitwi o me so. Kwabena obeba Pastor Love then so Yes. person me ya DB because enche you best switch free Yeah. the normal TV near Okay. YouTube All right. because Okay. YouTube now restore near continue on Okay. YouTube. All right. Me pacho ohwefo a me so was smartphone now quickly jump na ko YouTube no so uko YouTube a type in net 2 TV GH ubenya program ko ye back continue on but quickly no eye osofo e fe no opambo yenya ntie bi se oya allegations bi se onim ebruku Me fa love de no to kakra wa. na memra ayi so Okay. What's your name no? yo so nim no what is asem no Osofo opambo adakwa yado. Mamema producer nyad because Okay. your photo your pictures bi o Yeah. producer mama sa picture no na if you watch them say sa picture yi Okay. opambo ni na Okay. hwan e na opambo de ne nsa to no so no Okay. oye hwan ya All right. na yenhwe na fi mama explanation to that All right. but answer na no beba no opambo we share na pen Opambo mehia no ama no kra wayi ni nsem sika kra ama me dibida. really Oh yeah, me opambo abo achemiska da. Yes, Picture ya opambo ni. Debi nipa na obi akoto De wakoto no eye abruka ebruka na akoto Christopher Asante Mensa na akoto no. aye ne Christopher Asante Mensa abruka na akoto no. Ena ne sofo ne spiritual father ene opambo na ebo mpa ye mani. Picture no kra bo e de we so akoto ba kokura de nkoto dwegu fom. yeah Yeah. mama the other picture no na Ba kono nkoto dwegu fom a wo bless no pa. ti opambo ne ebruka Yes, ebruka ni. but wo nim so ya se o Ai, na so so abruku kro no me nim kro ya se. so se pa. Ai, se bone no mu didi bone ana ja. Ne huhu na fa mo. Ai, bone na da. Ai, e design mu nyina ye mu nipa ba ko. Ai, nti no no ni. Opambo ni gina, opambo na bless abruka yi. mami se wasem wo Yeah. mienu no hwan e na tumidie no eso no Tumidie ne de ana unim ana se ye kiremu de a ene opambo na ebetima ka se okita keys no pa. Aha. Abruku no Ghana ha. Se osofo opambo me de mi yi ni bonu aye waye bia ma me da makọ ne chama na tam sika ma me da. sa wo ho Oh yeah. Nanso onya no nti na pamuka mre we me be ka se sika odi ama me nti no me be ka no kra hye na mama atoro abaye no kra da bi da. Se eye osofo Ebenezer adakwa yi adom opambo se Ebenezer de twidi no ye oboabo opamago opambo na yato no so o ka se wonim osofo abruka na ye ntoro. I see. Great. Hold it there. Afi Pastor Love na etuo no watwen said etuo pa uhu ya na etoy. Etuo aba say etoy. Pastor Love tuo no de say ye toy o me de watwetwe o me so. Wanto but watwetwe o. Tichira osu say. Oh yes, Emma me tuka asofo so ni mu. Pastor Love asofo so ni mu say de ni gina o. Emma me tuka say ka me ko Central Police Station akoye case ato ho. E na omo frɛ me say me njai. Ana asofo bi frɛ me ana me twa so. Efiri ho no Pastor Love me ni asɛm bi abiem. Me say the year 2017 2017-18 mu me ko Benyoko asore na Benyoko wo New Boy Town. Since you are not sorry ko Sojala e wo someone kwan so opposite Hebron from Paibono. But before no wo New Boy Town if you be omo ya lata semina wom. E ho na oye na sorry. Wo Pastor Love me ba ye beto wo a ense ye friend Adonko 1 2 3 o se de no. Me ba ye no wo de esi wanim e na Benyoko de ye joy daddy. E na mbisa am so pede am simi de me pa Adonko black. Na mu be shirishira so. Ya no wo ya no ma sonda na chiwa Pastor Love ya wo kasa onime. Sofo Love said no be onime. Wono no Adonko 1 2 3. Na Adonko na wo numbers. Oh I said Adonko ya ansana de e wo Adonko. E ya Adonko black. E na e wo Adonko 1 2 3. Aha na e wo Adonko atadwe ginger. Aha nti no eno ne nsa na ye nyina jehia na ye nyina ye no mo. But eduru mra make kasa enti no Pastor Love yi kra de. Me sorry ya me ba bonti a me kasa no kra me mu ni din kana se. Eso sofo yi e sorry be tena ase. Agitane mu se wono de ono ne kasa ma asase pai. Obetuma mama yira. Obe yira. Pastor Love na yes, also obetuma mama yira o kasa ma asase mu pai. Se me see sa sofo wono edi e dan so kro onye sofo. Pastor Love no na mo no onye sofo. Sa obapa Christiana one obi aware no
ne former husband and friend Pastor Love no onye sofo we wudifo esan say me ba ma ba bonti na me kama se me mo wudin de hu ase sofo ya ba gi atanani ase se me menjaye a obeha me ejaku enum no abranti be say friend one god Emma ofre a conference call can say Pastor Love twa asam iso na manasi su twa so no mo wudin na manasi ye na adwuma e be ye nyina ate ase e say me nkan wasenti en kam so masem musi yo afi ko wi akire no Pastor Love the ababonten say expose yi na me ye no can say expose na me ye na me expose asofo no osofo bi e na hya ase How come me tia ye sofo usu bempa na hya ase na me ye me bo asofo di me sofo usu bempa so minim no Really? Sofo usu bempa kan na sema ne say aburuka no epeso mo agidin wo kromu ha BBC ye aburuku peso mo gidi wo kromu ha no aduro bi so aye ko ye e wo sirem na aduro wura ne kire say yempe nipa kase na ase anwea ne yensamra and a brook no man call Pastor Love because osofo usu be mpa no masore e won compound asore no yes e ma me call asore no wo Buzia road e wo doko yes minimo e ma me call sanwe afiri ho e me ye de call sirem ye koduru ye no okonfo ana say duro wura ne ka kire ye say baby e di anwe ni free so de ye adwuma bibi beto no we kire say sofo usu be mpa no minim no we kire say me no e wo atwaka bi dabi but a duro wura na small kind am de ye adwuma etie osam ye de anwea ne begu say amfa megu ono mo a me kura na me de anwea ne ba no asembe to me e na me koye sa de we na obra me ba bonti a me kasa na me yes Davida me kan bi enja bi sanse bone kan de papa ye kan bone enja bi e na me yes me kan me bie ma no kan sa asem we pese me kosa asofo wusu be mpa na ase anwea me ye de kosirem senke kwa kokon atia na nka omo ono aba be ye ketwa ama burukuma betena omo so Ghana ha no Pastor Love mini yakum was what TV da. Sofo ebe so atem didiem video no kra ho a emrepa me de be ma na o de atoma mani pa hwe. E di atem di sofo su be mpa atem se won na hya ase na me ye de me ye no. Sofo su minim ni ba bibia omo me pa omo me ka pre me ne ni nyina ba bi ni nkomo mfa sofo bia ho da. Na sa Pastor Love ya trete me wo kwan bebre so. Na me ne no eye call na nam say messenger entertainment man recording to wetuma ayi ne ho say on frame me but after call me man message e messenger enam ka kire say sofo enkrofo me bo omudi ne me mo omudi nti yi hu firim na me mpene saa sofo wie ye no wantefo e no san kwotena social media e koye video bo me din etsetem me wo wie nyina de yare kura so ame say Bishop na case upon ya ka kire wono Pastor Love ne say me manasi ameti ye me kwabena boate me wo ace. Wow. Asofo yi me nima de amedi aye omo Pastor Love me mo wudi twe ho se me twe me ho wo sa asofo Pastor Love ya kasa won ye sofo wo ti asore wo kwa e kan say Santa Maria ye frɛ ba bi Antieku wo ti asore wo ho wo fa ma e wo asore wo nyina anyanyem nkura ma asore ne guye wo san ko LCC ye frɛ ba bi 1+1 kaswa kwan so LCC ye frɛ ba bi 1+1 eye ba esaso saa na wo Pastor Love wo kɔtɔ asase wo honom wo no yiri Christiana Love na sata oda so ware no mo ntimo anya asɔre no ehokora nsuo to na ho nyina asɛe na wo de atu ho na agya eno so asɔre na gu wo kɔnkɔkɔ so kwa kobi asɔre foforo eno so oba basi a wogye wo tena ne dem wo nkɔkɔ wo ne ge na edae sorry say me kan wo ne ge ne dae esan wie esan ne ge ne nua ketwa dae e wo nkɔkɔ wo se me po a wo mra bontena me ma ne proof Emma omo pamu wa wie kete ne pamu free nkɔkɔ eti wo kura de wo nya sofo Pastor Love na nwoi wona nwoi ya Ghana 14 kan a wo gye ne ho me na wo nya sofo na ne ho ya mesere sa sofo no wato ro nim se mama na kire security fo awura ne dem Pastor Love oni fie on si dan da oni dan bia oba bia wo han chamber and hall e wo kokrobite ye fa ba bi school junction na ho no te wo han chamber and hall so oba abonti a sem na me wo fie enkrofo me hwe omo me mo aduani die Pastor Love wo so tu ebobo na ese wo ye oba pe Christi braso na wo sika ba ese wo ni bi se wo sra na wadi Enti betu aka say sa new men nam so na ma oba na twe na ho enam so na man kesi kiti bi nkyerɛ wo Pastor Love de ntia ma ne yiri kura no
Baba Christine Fancha but also meka. Pastor Love, na dwen say we hia young girls. The yire no boy nyuma we hia girls no. Na ohun say ne yire no Christian Love no enya ne class bi mu. It was a different person. Na opekwan bi so agya wo ba no wontimi. Ena Pastor Love ya akọbọ mema 4 pa. Ena ono ye na dwen say okokuma ase. Ena mema 4 ni nyina ne yire no oba pa Christian friend Christian Love ebe dae. Ebo mu yi ring free oba ne nsa. We allegation. Pastor Love allegation can say also my boy you should come out. I am ready to give my evidences to this man. Me knew the idea what you see no. Ah, yeah, TSA Christian Love, Asia. Oh, Esan question with any kuna share. Pastor Love na share sad and say, NC, no go oba na nim ase, no nya kwan ware and mouth from because that time no question obabu Italy no person ware no. What source of we may come as a more with the attendant will try what to say TNA, who will read to me day. Really? Who read to me day, special on Tenukas or Casa. San say, me more within Kawasama, and then I do home from us. It is a good South Sophono. Number 1, Miss 1 years of. Now, I did be a woman when he say, why Jim and me be sicker 200 million or so about what a mamma. Mamma, be seen there. Mamma intending cabin. Wadada, mamma toss mamma, dear cham, quiet me car, me quiet say my misika. Wadada, mamma, Jim, mamma, sicker, dear, we are my son, was I'm blocking mamma. Mamma, bagana, about Bechinatum. Pastor Love, so watch me on a make it today. Mamma, bagana, over Bechina, obey them. Pastor Love, bed them, our Ghana. Great Pastor Love, bed them, our Ghana. Menya reaction be say, Obisu super, so or Bisu Pesoya reactions be Pastor Love, as some year came home. Now, Oma, a clarity be to as to who Pastor Love is. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, Pacho, hello, good evening. Yeah, Mammy, Doom TV, yes. Yeah, Doom television volume. Now, I mean, to me, no, and Casana, what to me. Yes. Hey, no crap, Pastor Love, they're on human son, no man can say any matter. We say, Mia, that was Mrs. Taketwa, Name was sport. Mrs. Taketwa, no, na downfall. On any call SS. Love, nada, and the girlfriend. About or just some more time. We saw Ben no man, so we see about our canoe. And yes, some Ketwa. And they no crap, love as I'm not and their mass and would create. Mia, Mrs. Adam from our banner or the whom and the girlfriend, Missing and yes, some Ketwa. And say, no crap, papa, some of them can in idea. I no crap, I saw one now. Drink of food, there was someone in ya doing in our tomb. Every different name was a gun of one so many front in your question. Hey, wait, we show you then. I mean, Shramu. Great. I mean, Shramu, papa. Great. Yameso in Shram. Yes, I love you, Cran. Our force is small gay biada. Now, Ubenya case. Pastor Love, what a cocrobite, but I cocrobite, Quabotiano, so your friend be school junction, honote. Now, baby, I want to know a chamber and hall. Who would say ya? Ironing board, AC, left to say. And Konya wanted them wear black, stuffing chairs, and I wanted them. Hey, now we ran it there. Pastor Love, and it's all no what that is over coming on. Mama, national security for the satellite at 20 them, but when you ready. And you have someone to know. Who rap Pastor Love for a chamber and hall and one high. If you're two are found gated down on your black. Now, who can the bedroom one more? Corner say, Bodia are comfort the communal. A bit of Anna, Nanchia Ababen, and so on. And I cry, you didn't go see a gumada. Was some boy untempted. I will bring out the video. So more again, our friend, the catcher and so may young crime farmer or Pastor Love. Sagan as well may young crime or buy our force on any die, you know. Be ready to face this judgment. Now, I told you, a crime young crime okay. Now, Uka open choir, and Quatrasiam will be a joy refusal. Open choir no more, Quatrasiam will be a joy refusal. Quite out, and quite over Nababa, small girl, young girl, my young crime. Was she again, was so a year of foreign affairs.
Or catch a girl. catch a girl so you phone na face friend na kwadwo. And then 3-4 days na girl na chat ni nyina gu me phone so ha. Wo di agorase ma beto no krom ano wo hunu bi da. Me sister Pastor Love person o ye me Goliath me maye ni David ama no Ghana ha. Asem na ehu pa. So what you say? Atenten wo tua so fit to bone e wo die wo suma se enye bone ketewa. Sa Pastor Love no eti wo no ade we a waye enka me kan krofo asem no e ma me ka bi. Eso afi na sofu ya sore. Na no de oti social media ena woni me yabodamfo ena manya ace ena me yare osofu. Ewurade fa abone nchewo. Na wonim de wo ka. Na kwadwo South Pastor Love ye hwe ade a waye otima ma ya be fa na yire ne na da. Awie pese ogya oba no de asem to no so. Wasan wie hwe ne dem wo sa de na opa onyin firi wa na dwea onyin firi hokra video no it's still there. So opa won clear sa de ni firi ni there wo clear say ya pa hwa still the video is there. No odi agro ne tubetwi wo Ghana ha. Wa force akra ne na da wan kasa. Uso mama ne container wentimi anye ukoto nwini bra na nwini da me dem sesi am no kasa yi. Hey, ehwi no ehwi ankasa amba de eti tintin bi. Okoto ye. Me sure say Brazilian hair. Mo okoto ye. Mo so ba ne mfanye. Mo so de ma gen mfanye ni tina na honye fe no person de bi one ne tina. Oba ware no small girl opanyina wo kweka ko 50 years. Akura onam 21 years na wo kwa kope na ware no. Ubo wo bra yanka Christiana love eya oba pa Christian koto nche Ghana fo nyina dige yatam so onye papa oye wakwadwe obi kunu waye say ho de mememfa ho nanso no de otini gya ho enim se de hyehye ne sifa Pastor Love oye wudi ni sofo wonye sofo ne mo obi akura mfa so oye sofo da wonama no odwa nanum masifie ma yeso oni hwe meme say baby awote chamber and hall enkonwe egu ya makomako 4 eni nyina ye black ni dan mu ankasa no o coat black bi a wode asend door na chi edan mu no krawa enkosua makomako 7 gum ena bodua ankasa ena nantwie abebenkese eda ho ena yede ade white aso na ni nyina guso ode ye den wo hu ni so ode ye den eye set you ono ankasa love not one wo je duro di ono penuro su kopa na kwaguma menka wasem bi papa bi na oto nyum ye friend of Michael Osebunsu Reverend Bishop Michael Osebunsu. Yeah. Papa no be wuwo ya bi o Ghana ha. Ema ye koduaduam na be to dwa mo no love na nkasa ba na mu kan se ono na ekum papa no. Pastor Love sara so na tro nyoma oba pa Kristi. Wo boa ono love oni ma tro. Ono wa tro nyoma da. Oba no na na ehye na nimonyam. Se Pastor Love so o tro nyoma nkrofo a. Apart from Christian love a esi wo jani. Wan bie no betima ba boti aka so tro nyoma ma no. Omra bontim ye hwe. Won tro nyoma wo bia woni hwe woni bibibia aduro ena wagidi. Etwanu kasa ena me yenye me bone nkokwa yenye mi se nkokwa enye hwe na wo eye duro ena abekoso nenso ba bia metie owura Yesu amaji na die ti waduro kura na enye adwuma na ye adwuma kina eti baba sa sofo ne de wo ye sofo a nipa hu na eso mu dwane esan se wonye sofo papa na onkita nyame honhom na bone ena ode na ma ode ye adwuma wonye sofo emo obi akura mfa ne se sofo da na wonye sofo. Love is not a pastor. When you suffer, Mamenki come so say greetings to you and your team. Please check the distance between you and your guests. Godfrey, all right, you home. Hi, Mr. Anna, I really like your show. It's good to expose fake. However, it would also great if you can also bring those pastors who are doing well to serve as an encouragement to Ghanaians from Poache, North Legon, or the Bayern. Good evening, Kwekwanan. God bless you for revealing this end-time fake pastors. In fact, we support you for doing a great job. Mr. Annan, please, we are going to sit and watch this. Pastors to turn this country down. My name is Desmond. Dear, speaking from Atonsu, S-Line, Kumasi. By their fruits, you shall know their works. And this so-called bishop really servant of God? Each person work shall be tested with fire before God. Ousu Kenya say ahafo eno difriba. Good evening, sir. I am sparkling inside because you guys are doing a great job. Please also dispose Reverend Obo as well and any other false prophet. I am Desmond from Axim. So I'm expecting my pastor's name, and I'm sure he's among of these.
Occultic Oh, no, bro, pastors. you need somebody be. Wait, are you God bless you, Mary from Belgium. Wait, I am happy you have brought Manasseh. Uncle Kweku, you are doing a great work. Keep the seeds burning very soon. Ghana would be free. God bless you and your guest. Same. All right, my name is Rach. Please don't worry yourself about K Sapon. Most of the boys in Pig Farm knows K Sapon. It's fake. Also say good evening. All just waiting for this all day. Watching you from Ablekuma. God bless you. Kwabena Chum Kumasi Anan. Some of these pastors are criminals. They are disregarding the sanctity of the Christian religion. By their fruits we shall know them. These antichrist pastors must be flushed out from the system. Watching you live from Ashoman Estate. I'm Lizzie. Good evening to you and your crew. God bless you for such a wonderful work. Please, the man is talking about oil. Let FDA do research about their oil. Very necessary. Thank you. Kojo Asare from Medina. Good evening. I am Nana Kwame Favor from Kwadaso Estate. I am watching you live. More fire. Hello, Kwekwanan. You are doing a great job. Keep it up. From Nicholas Kojo Mensa, Aguna Suedro. Derek, I like your program so much. Let the fire burn. The fake pastors watching you live from Kumasi. Keep the fire burning. My name is Susanna, and I like this program. The problem is Ghanaian women and ladies until pastors go mad or confess their sins. God bless you people so much. Keep the good work good work done to Ghana. You people have done your best. It's left to Ghanaians. Thank you. Good evening. Kweku, we are watching you live from Ada. Continue the good works. Good evening. The hot seat, I am Prince Kwache, watching you live from Nungwa. Okay, God bless you for the good work you are doing. I pray God's protection and abundant blessings. All right, Manasseh, Fiyemra back. Diogu, sa branch any day. When jam a chili day. Now, no crown, no crown, when you be a cost on Abrabum. Great. Now, Ubo sa Pape Dion Sophie, Ben York. Yeah, na I was Sophia was winning a brookie. And you can say man or cancer. Yeah, I have saying Opambo, when you were Brukupa and Mammy Cancer Mitchell. Opambo, to on you be a program or Ghana. On you be a program. Opambo could be property to preach that. Now, do for no one shouldn't inquire sorry mobile. Just say, really? The Ayana down for power chilling secret. Because we are sorry of the human education. Tobo asoro ntumi ye adwuma na de tie ne se opambo no wo girlfriend bi na ge no kumase nti na buruku kwa aburuku ti wono okọ opambo no opambo sori free na konwam e ma na etena konwanum nje mo waso opambo sorry opambo sorry free na konwam e mo waso opambo so oni maburuku he sad na se no sad na se ne sen on say dignity more respect or man reverence yes more reverence for the ma branch and say say minju ni e be de nsema konwa meti so me sore de am asetena so nti wo je buruku di nti otum sore fu na konwa so na buruku ti akonwa no na opambo wo ge bi e na buruku so na nim opambo movement nyina nti em say kwabena buruku no ofa akire e ko ge no e ko pe ge no e na won ge ne ko da nti opambo ti ye ne no ano no wadwa e na opam na free na brabom. It's not Opambo a dinner birthday. And a bruku suit on or you'll be an autonomy, Mamma Opambo. Into a load suit in near money in Yanan, a chaddy or they come Opambo. It what did do? Opambo gates and one Opambo, sorry, and or Jim microphone. Hey, one ebano. A branch and a woman, mocha one sign cop. So when you know, do answer ya, and your soft chief, soft one you, may you be Eddie. It was Pambo Pamu a Bruku over the church gates. I know I'm an Muda. Mercury FM, a del Bruku Bedruk Masibiano, or Pambo Conyo Tramu preaching, a Bruku Netramu preaching. The whole Ghana, a Bruku pen waiting to a Pambo your poster, your program or Ghana. Almost me boy, let's show the poster to Ghanaians. I went to a Pambo your program, I ban saying, and another year body in Bonnie, I body into Zunimuno. Winimuno, now confusion as Muntem. Oba kwaji no kofa no wo girlfriend kwaji di free nsem na di confusion aba edinti na so winim no but winim no oba wo na se beje nhira wo de nsem gu ni so bless no
Ekyere na azane niema so ya ave I didn't na duru baby a e ho eden dia so winim no. You know him. Men ka say winim no. Eti we ni niema bia say ya no mo hwe no mu gya nturo die na mmoa. Owu say omutu twipi omu si winim no. Abranti efe di mo break ya oba we. Me minim no da me hia ne da. We hia no mo adwuma ni. Dabi onu kra de minim ba bi on nam kra. Ti me kra no obobo nsem sa na emwa pa. Enso so no obi obo ni din bia ba o si minim abranti Bishana na case upon class we nim ne da. Enso abranti esu enim wo. Me suso so enim ne da. Sa no motie. Eduru bra wo ka no kra na omu nyina apu. Sanso omu nim say ye map kese otomu a na nim agu ase. Ejeja gu. De me pese me ka che Ghana fo ne say. Enkom hwe bebre omu hwe o TV so no. Se betumi amfa mo na nsi fo na nkrofo ntwam. Miracles yi o TV so no omu ntwam. Na wo de hwe ti say asofo mba preach be no mu preach. Obi a wo de obi a wo tie Reverend Obofo no preaching. Obofo is what so preach da. E dey preach no Obofo preach. Abrukum dey preach no mu preach. Amane ni ehu abaifo ho nsam kwa no mo ka. Say na be yesuro be kan na wato de omoto. But when we talk about scriptures, they don't know anything in the scripture. Obey quotation na de ebesi tu no amode be ton na de ebesi tu no mo de ehu ahye mu enkwa na omo eye. Etini papa eno ne ade e wo na ebiem say da me kae no enku ni nsamna ni nsu omotonton no FDA fo mrem say enye factory yentra bi hu say so bi yade da yentra bi hu say etima mo bi miracle de a ene ye mu ntwa sa ne mani nyina mo monton bi. Good evening. Hello, good evening. Hello. Mama, what to say? Me pacho me hu yo. Great. Na pacho nso e. Me so me hu ya pa emodi first of all. Me pacho yo. Wo pese wo be mu bi. Den de wo pese wo kire. Me pacho asemo asofo na kan na mpese me kan bibi kakra. Manenko. Hello. Yeah, me pacho me kasa. Yes, kasa. Me pacho. Opambo asemu se osi onim ebruku no. Ena me pese me kire mu se oboa. I see. Because opambo minim se nadamfo pa ni ebruku. Or because me minim ebruku de minim ebruku bra no wale ne yire first wife ni efe no. Ni efe no nyang me ware Mavis ni efe ne yire Becky. Awo ware no wo ejadan ya sorry. Satam na bruku nti asori. Ware ne first wife ho ne ye wedding ejadan ho. Na satam ni nyina na damfo ene opambo minim bruku personal. Ansa na bruku be start asole ewo kwashiman. Eti ofie kwashiman no ansa ne ye ba so tuom kra ne ye koye no ye di ka ko obi story build top. Ho na ne ye asori. Ansa na later no onya down wo filling station achi. Aye ko ho ni nyina na nadamfo ne ebruku apambo no na nadamfo ne ebruku ma ebruku invite opambo na sorry ma opambo be ya sorry na moje etu obi ma opambo hrensu osuma ne no me ni nyina na me wo hobi opambo ye me bra ebruku ye me bra ofa me se ni nua ba ne me so be fa ne se me nua be ma sata ni nyina no nwale Mavis. Between Mavis na ma ebruku ni ne yire Auntie Becky ejaya ware eno de be ware Mavis minimu no onu nso ni me a make say bi o te voice kro be hu ni pako a meye oni me a opambo oya sorry wie bia obekwa o se me tia me nua Mike Asante ene ejadan a wonim wo mo ye friendly pa na me Pastor Love minim se na damfo ni me sofo abruku minim se na damfo so ni ejadan ena minim se na damfo so ne sofo pani ene opambo etimi de sofo ne ka se eye map bi na niema nyina no minim wo mbat na minim se azanu wo mu bebre azanu de na minim so mo ye but na minim so mo konro so ka ho azanu de na minim se ya azan eniema bebre wo but na minim se nro so ka ho eti enensem a okan ene de break abeka no first one no a shock me pa. I see. Me disappointed me bla pa. Yeah. Because na minim se azan de onim minim so ye but na minim se oyobi ochi nro so esan ka ho eti de me pese me ka kakra ka ho ne se opambo ka se onim
abruku a no pambo e sofo nka no kre. I see. Mami, Pese me kama Ghana 40. yes. Sorry, nem say na udi mu akotene pa na Midi mu akoten pa. ebruka na wo moto nnwum bi wa sorry ho. Ubetimi ato za nnwum na mami. Oh, me pa wo. So mami, bomodin a to kakra na etiefo no ahwefo no zu hu say yenim de ye kan ofiase. Bomodin na to sa nnwum na mami hwade. Oh, bruku asori ho no. Ye be start e bruku no. Na ye nto sa adwom no, but later on no. Ye call so to mu filling station na chi no. Ye free story building no top ye call back ho no. Afi na sole no mu sha asie se ebie. Nyame ya adom. But na me de minim se me bra no ye janiwa or ye sorry on because the one no ote o kan okre obuade ni ade no. Eti later na chire na afi asore na ikoso no. Na mevisi no ebe mu no. Me so no later on first time a bruku ni mevisi be nante no. Etene wo solo se tam na solo no kwahye man. Etene wo ho se obi se wo club ba bi ko hu abruku ni mavis. Ema abruku no ye bisa no wo solo ho ema o kire mu kire ye se na downfo any apply life. Na apply life na the girlfriend no. Any mavis no ni na nya problem no solve ama wo. Eti hwi nim. Eti mi nso so no me bra no me gidi sa time no. That time no na sofo anu o use wo mo no me refi ba ko din de me kai no mo ya sofo to ba de me kai no ye fe de dig graft na chi no e na okoko fa oyi dig graft no mu free ho no that time sofo chat no onya sofo na me nya sofo maame e na Paul ono nso nya sofo ni ye nyina ye prayer towers aye wa sori ho na sofo na nkase na me kase me refi ba ko din by ba ko me kai ni din de ye fe de dig graft. Eti later no mu oyi wo mu fi ho no en wo de sofo chance no eye sofo en wo de Paul no so ye sofo Paul na minim no me na tifie o kwahye man no oton paboa onye sofo later no be ye ni sofo en na buku ye so be ye me be prophetess na me say me nya ready for that eti mi de me manye eti no omu na kire no mo be ya sorry na mo ya sofo ati aseti bra sole na ekostro so to mu filling station na chi no na chese dig graft no mu di omu ni hobio but sa chance no ene Paul no na ya sofo na omu wo ho sa time eti abruku di minim ni party sa time no mavis na eba mu no so pese oye na ya gidi no nti no enyu mo de ba ya mi di abruku na waji so abruka breaker ebetimi ato nwuma yi na sofo no ho no so obetimi ato nwuma yi but abruku ya menua be ma me penasem ono so ehu bi a opemasem pa madam for pa ni abruku but na minim sa zan de ewom na ebom na minim se enuro so eka ho eti ashoke me kakra eti opambo ka se onim abruku a me se oboa because sa video na obeye nsenkyerene wo soro wo no abruku wo sa video no kra wo ho eti so ka se onim no na minim de opeso ka but me no na minim say sa that very day no pambo ba ho no eniema no mu ye no nyina na ya zan me de na minim because o catch himself the shop for penny neighbor it is say ye pe ba bi de ne hye eti na wo say niema o mo ye yes me be say me hu ade bi enwom no unto ma me bo nwom no so kakra ma me first me fa so enwom no de ma boso e na me ka say o ka say o start o say ni din di abruku na wo nso agi so abruka na wa start de nwom na to aso but I say me you wo form kakra di no de omo ti ho no ombetimi ato sa adwom no so for no oti na da was papa pay ene wadwen chira won so odi aba kwamra asem na ehu pa me say sagana how ja telephone se nkrofo a yini mi mfra waso bebu maye adwuma pa maye bonsam adwuma pa maye adwuma fi eti ebruka oti ho o da so tias na boy no ye nkoso nsrempa ye ma no nsa kira na dwen na urade aboa ne sanse seri amami kene ya aso no so tiun last stop no omo de asase no ye friend mama no de asase no maaye na ye de asore Charles no ton carpet odoko traffic light na so no kofa ande ne ye sofo Paul eno o winiba no ye sofo abruku na hye ne sofo na de tie ne se ye asore wo so tium ase no edu ba bi na asore ne kofo na ko abruku ye na dwe se wanya akwankyede diama sa branti wo yasoma meka ne nne no mi wi asama na asre bone fache wo mu ni se
wadi ewu bebre no waye boni bebre won sere urade na urade mfa nche no because obra na ya asore wo so tium last stop no no wo nua ba ma bi ni nua no de ensa de ya de wo bro papa abruku nua upon one day sabruku ye nyina no say ye faker anka obi onu musa de do nsa to no so ananka ne konkora no biem but ni nua no wo bro pa to one day and was we and say me ya kwanche yi ni fro no gumani asekora dodo because abruku hu ne hu say the way I was dress na otu na ni hwe say ni nua no na enyi ni nua pa ye maame ba ko papa ba ko because abruku ya wo ne be ma ba ko pe ne maame wo ne be ma ba ko pe se madika ka so free baraka si fufu ya wo be ma ba ko pe eti ni nua no betena ne nche wa Accra ha na ni ye wi asore wo Accra ye san ko tema Committee 7 Subin Valley ho na ye koye ye next day church eti ye ya asore san na ni nua no ba be ka kire me se ekomode no obi sa abruku ska so de ka asra wansi de o ma no so onye da eti boy ne be ka kire so on come car no na obi ti won ka kire no yiska ma no ene ba kro yiska de ma boy no so de koto aduane o so koto de yin o boy ni pie ye na osan betena asore dam wo Subin Valley Committee 11 Committee 7 wo Subin Valley Committee 7 obetena sa dam wo no weto no ma asore koso mikita microphone die abruku achi koso frɛ obi a me na me di nipa gina ototo na no ansa na maka de nipa no so enkom so de hye nipa se wo mu se nim no me na me confirm ama no eji no yeto no ma de ehu asa boy na ekɔ na chi atwa team wawu asɔre ho abruku nuanka se wu asɔre wo tema committee 7 ne brother no committee 7 e wo Subin Valley enipa na wo committee 7 Subin Valley wo nyina da e wo nkra ha mo ba ye na ase be di adanse boy ni wu da asɔre dem wo owi ya na ose kwase akona me ho ntome na me the year 2011 mi jan ho kakra eko asante mampo koye adwuma bi won manam dem sign by eti the year 2017 no on the 16th October and abruku frɛ me ka kire me say we be a TV station na me mra me bo na TV no empagya san say bakasa ene adwuma hyehye a wonim se minim so eti baba me koye yekodu ya de mra gufo na sefo o san dem kura de me kotena ne girlfriend chen ewo kwashibu the girlfriend friend Millicent kwashibu a Millicent fie na o de me kotena me no ka say mental de ni misitu no me niam bebira aka ho because was this a minim na misu okura na ye girl no ene bibia ombe yim bi omonya because my kind of hint asemadi eti o ka kire me se me mra me ba me ye ya asore atena asore ne wo fom enum ana na kwagubofo so di aye he wo Ghana ha ana wo tweme wo bofo se kwagubofo reverend bofo nkire wa kwankire na fa so me asoma me ka reverend bofo se abruku ana e ka asemi na se asoma me ka me boade a ene na abruku so boa ase no kredi a ene na abruku so de o ka na ye no kre san se papa asore no na e wo fom enkoso ene wo se reverend bofo na isi ote so on the kita kwankire no eti opese oboa no ena reverend obofo ka kire ni se wonya baabi na baabi a wonya no edimandi moja we ka ho a ayemienu ese wo nua ekọ ena ya san ka kire o se kwankire foforo ho ebe dimandi moja na wokọ baabi a me ne ekọ nti ekoye se kwamna bokọ kwagya me na me se me ene enka enya mea because me hu se asem bi asi e wo sotuom sase we kura metro de ama e de ama yewura onumunyamfo Kennedy Japan so na wahwehwem sotuom rescue point osofo we fe ne Johnson osofo no sora no patututu edware ye e na oka kire ne yire se okọ baabi aba sa na damfo aka kire ne se ode ne kọ aduro so mo akoya kwankire sofo ne kọ ye no besi nne osofo no ayera ye hu ne bi what ye friend Johnson ye de ba tu social media se ye hwehwe no ye hu no osofo kro no so one ne kọ ye so ye hu sofo no osofo ne yakoku no ama sofo ne ye hu ne bi ye ni ba ye ho so ne ya pack sofo ne ka esi tomato boot really tomato boot wana na sofo ne ka esi nipa na de ye wayera ye hu ne bi besi nne ye hu no eti no wobra abruku ka kire me se reverend obofo amana kwankire ne be dimandi moja no enam se da bi sadia Johnson obidi ne ko ya wo ma yi sanam so hwe bidi abranti echiku a hwe memba san se baabi amene ne ko de edi kamene ne kura akotutu obi bosom amana agye bosom no
afa am ya ye fake bosom ako aye say ye bubu bosom no we na me wi akyerekye ni nyinam na ma ka we wi ansa etu oka say ne ba no oka say we su be hia moja na me hu say no ano weden hono ma na me me say metwe me ho na owo ba bi aye frɛ akra no kobi owo akra no on the 16th 24th of May na that day no Tuesday eti akra no ekrada benada na akra no di ni birthday 24th of May 2019 that day na Friday. It is our Friday na akra na nko school oba sorry yentimi endi birthday na ma no Sunday no only Sunday school for nkredi ye Monday akra no ko school na oteto no mo saade wo ane say akra no ba fi o so ne ho aye chitim akra na wu akra no wu wie ye pe aburukutu e fast won ye bi da mountains onko bi da waso koda mountains kura bompa ya wo ye jimifo nyame ngo sira ni mountains but ne ba no wu ye no okokoda mountains ene o ye video say so oba bonten a oba be pagya ewurade nse ba ne so oba be ye kese na akwabena wokum wo bai ebe gina ho say ewurade be eba be pagya wo ene okofa eka so sofo badukobi ene reverend obofo ene odo omo ye poster okrom ha say nkomo mra me pagya no na reverend obofo no kwaku bofo no amaso be pagya obi a waga na ha o obofo no amaso be pagya obi a waga na reverend obofo me ka say we ya kire o Pastor Love aye call wadi nkomo record ne da ho wo say wo say yen jai me ma na beba ye twitwa me se na ntwinam kwagubafo me I am very powerful than you but you don't know we see azan me I am a master in it what can I say wo reverend obofo kumase na me ya sore mo sofu bia your friend say sa hene na wo ba Light FM ye preach wi ansa na wo obofo waba I know you Timudi Kayansa. I know you. You me can't tell me say when your baby agina akonuro so agidi nti no wo betwitwa me say na twinam. What time ya me ye with David na be ye Goliath. Aya mu hwe kwakwa preku abrabo de nam Ghana. On say preku wodi gugugugu enuro sam sa na kwakwa preku na abrabo ase ya na no okwa wi apata twitwa hwe ya ye de ba se wawu sa na wonwu ye na watwa hwe. Na nisi ne biri. Na nisu biri wa wi sam atofom. It is a woody musumu a woody abo mutrimu me dia mutamtem ya mbenya case papa etu kwamna brukuno yes me said what be chire kakra because me be say me nya asem bi say sa owusu be mpa asemi na wo kan yes when a smile say ko owusu be mpa ya kwamna bruku ya tini o ya ne yire mevis no ne yire kwamna bruku yire mevis no wo ya dakatini men kasa da kat for men kasa ti obi a we da kat ni ba me kire ba bi free ba kuma se ne ye wo no okay but we da kat ni na ode nwum bi ba abonten ana ono ekọ aduro so e ma nwum no be ye hit eti ni kru pa kwankire no he sister ya so mo kan ye no e ye confirmation o abruku no ho yire dada a ono na wo ba ge we di aduro na be gi abruku free e be kini sem ana ono awie na osan so abruku sa na ode ne nante eti esrim ba bia wo kire se abruku enko no ana omo ka kire ne se agi so pa obi a wo ye great nyame ni pa eti sa hinie se wontu obi amfiri so a wotena so enye eti yempa obi a wo so wo ye great na onya natade ana ne nase anwana ne hu bibia mfamra na ondane nipa no seat emfama no no metena so mutumi yen sama ne oh yes go spiritual work you know utumi come na ye eti no I want to frame ka kire me say this is the situation that very day no kra na abruku amama me bia kwankire snap makomako 7 efie nkosua crate no makomako miensa o mama de maame ne call waja ensuo ho ekoye rituals mama maame ne kra na wawu maame ne wu ye frame maame ne lady wawu ona soro eti yekoya kwankire ne wie na me kofie no ene wo frame say me wie bia me fa reverend wusu be pa na me kosa anwea no na de chi a ye de be kosire owusu bempe ya so for owusu bempe ya na soro wobuzi a glorious mo fra so the same glorious day yeah say ajame me yen so for timi sa na o kan say yen kosa anwea timi ya na me kosa anwea no kwaya kwakumi fa so kosa anwea no na security man wo ho etimi fa abo na me toye okọ na nim kakra na me sa anwea no me sa nifa na me sa benkum na ye kyekere ye papa ikro obi anka se wote ese nka otimu kura bompa ye dome me kura manu pao ena ye enti ye anwea no ko ye no
and a drawer and 2 and you go on in the near Trahusian or David. I will not for Oh, no, no, see, I'm here with the free as you different clan, Pacasia power gun or Gidi. Was it David? Some tempting away the yard, the hour shall be many problem. It won't funko. Now, more qua. And my moon from good baby, I'm from good baby, I'm a son. Papa, a Juma Pow, a Jumacasia. Na said ya mihunu nyansa kaza mihunu awudie nyansa ema watchman no sori ya mesanwe no sana mduru mesan fa kwan bi so ema watchman no twe no wa meto anwe no gu ho no ma menya kwan didi mu eti obra me ba abonten me kan se we nyina na me de aba abonten se adie se ni adie se na revre osu bempa muso ama me ko no kokoko yeye eti mpanifo mo ame na me ko bopa nanim kopa ne chono fa me bone ye de encheme ena kwaku enye revre osu bempa nkwa na makana sem you no kwa na masere bone fa che enkrofo wo me fun so omo amaye omo bone masere se urade mfa ncheme na omo so mfa ncheme amama pani pa bebere chew na sense papa no ye famous ntino ena ma enkrofo wo se ne de ne exceptional da bi ba ma pani pa bebere chew ena me ko papa nanim so mfa ncheme ti bone kesi we na mama me kodi ye na wagu ma me ka se face so afi bra abruku no so abruku wo bra asore ne ba fom no reverend obofo eba mu no and also obofo a kire na kwankire ne be dimandi moja and twem adwene se wakum baako o se be kum biu eti na menim se bia be ya me ana hwan ama metwem ho na metwem ho na sa buruku yankasa wo ye wudifo bia na kura bi di ne kire fe ne Charles o ka kire so wa ma kura ne nsu anom na wa se ne life ampa Charles abra ba sen boy na di buruku echi ama ne ba ewu omani nsuo mane no ye eti di ono be ka na eso otie na me wotu fa sensu no because kwabra asofo ade na ewudie enko anwo adwuma sa oh yeah ohun say omo ye dipa bi a gogu they are trying say omo di nyame din be kata bone omo ye so but omo di bone wo so ntini na sika ntini omo ye sika ni fame eno pe so obenya din na onye sika eno ntini oto eti ono abruku kan sasa no kire me no eye mwanwa ena reverend obofo ampa so man akwanchire say himfa na himfa no de ko ye ne bai ebewu ye tim akwa ne wu ye na akwose sa baduko bi ne obofo so ye program e ho na ye be shi wi e wo so de dem what obofo me ye be shi wi wa so dem wo na ye adwuma hyehye kwaku bofo na hyehye adwuma so de be gu aburuko anim ase obofo omma so be oba be peja obi o kwaku bofo no na mo no omma so be peja obi ada reverend obofo e pa ma me kan na se bi wasofo bi na one reverend obofo nyina eye asori ewo one area so for the friend Gabriel Adubofo Martin reverend obofo Gabriel Adubofo Gabriel Adubofo ni papa any prophet Eric Frimpong Eric Frimpong no so kra ni papa ni reverend Osu Bempa sa boy no sa Gabriel Adubofo no eti na sori na reverend obofo ade aye ne say oya no aka kiro say dey odi ya sori wo so memfa ya sori wo ye bi kire me ne aburuko ka kire aburuko se watu ebibi agu wiem eti yeda aburuko de ya asore no sesa no na won fa day foforo no no ni day no fa obenya problem eti aburuko chusu Friday so de be ye ne de sa na rero obofo ka kire Gabriel Adubofo se won sesa ni day ka se no mu nyina wo one area won sesa ni day won se won yeda hwe papa boy no ye direction bi so obi amfa hwehwe mra obebreki akwankyere bi omuti aso ndem won na mrantie mienu di maami bi betena konwam ti ena maami ne tie konwam ti sofu na mrantie mienu di besia konwam na mugya hokoye sofu ya start akwankyere peja wonsa na maami ti ho so ni gina na ote ho omunkohwe a sa efunu mua efunu ena sia konwam ye chi yes ye chi sofu Gabriel Adubofo wokumasa asema bi kai eye confirmation message a eye rare esi ye ekowie akire no boy no pejansa na maame ne to ho yenkohwe asa efunu ena kwaku ote akonwam osofo akum nipa at once na patrol car gina hwan na yeye ade we si okumasa bonte si kumasa bonte so at once na patrol car esi wo no na ye tam sofo no akina kwose wakum nipa na wo reverend obofo ya na wo hya ase na bisa se efunu no mukoto wo he na hwan efunu na munya ye de be ye saade no egu Gabriel ni ma se okumase se Gabriel kum nipa odi funu ayi asore ama Gabriel nim gu ase wokumase enti me no kwagubofo na menim so ye wudifo eye osefo menim se wonya moja wonu moja menim so okum nipa enye sa kon ka kira buruku se onfa ne bankotwa so aburuku di ne ba akwakotwa so aburuku akum akora no ya kwakwagu kora fa bi chef